Nasi singwa sakho sekuphila nalamhla encwadzini yabaseFesu sahluko 3 verse 20. Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konke lesikucelako noma lesikucabangako ngekwemandla lasebenta kitsi. Ake ngifundze futsi ngicondzise kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konke lokucelako nome lokucabangako ngekwemandla lasebenta kuwe. Bese encwadzini yaMateyu 1 livesi laka 6 noma laka 5 lithi Salmoni watala Bowazi kuRahabi, Bowazi watala Obedi kuRuthi, Obedi watala Jese, Jese watala inkosi Davide. uNkulunkulu usebenta ngetulu kwemicabango yetfu. uNkulunkulu wenta tintfo letingetulu kwekucela kwetfu. Kungako lamhlanje ngiyakumema ake ugadze tintfo letingetulu kwalokucabangile. Mangabe utawubona leso sandla saNkulunkulu empilweni yakho, kumele kutsi ngetulu kwekufundza, ngetulu kwetitifiketi longaba nato, ngetulu kwemali longaba nayo, ucabange ileveli lengetulu kwekwenteka kwetintfo, kutsi kusenelikamelo ngetulu lekutsi kungenteka tintfo letendlula lizinga lekufundza kwakho ngetulu kwelizinga lemali lonayo, ngetulu kwema-favors longaba nawo. uNkulunkulu usebenta kulelo hovisi lelo. Inhloko hovisi yaNkulunkulu lihovisi la kwenteka khona tintfo letingetulu kwaleticatshangwa bantfu, ngoba sibantfu siyacabanga, siyafundza bese sifika ezingeni lelitsite lekucabanga. Ngangekutsi mase uhlolwa ngeluhlolo lwemfundvo nelwati lwemuntfu, umuntu angakuhlola bese uyayichaza indzaba yakho ukuthi le isho naku, le ingiloku, le isho ukuthi angeke loku kwenteke, le isho ukuthi kutawukwephetsa kanje. Kepha uNkulunkulu yena lihovisi lakhe lisebenta tintfo letingetulu kwemicabango yebantfu. Lihovisi laNkulunkulu lisebenta tintfo letingetulu kwemandla ebantfu. Lihovisi laNkulunkulu lisebenta tintfo letingetulu kweticelo tebantfu, ngoba phela tsine nawe sicela ezingeni lengcondvo lekucabanga kwetfu, kepha uNkulunkulu yena usebenta ngetulu kwalelo zinga lekucabanga kwetfu. Ruth ngifuna kubekisa ngaye, uyatalwa kaMowabi, uyakhula uyashada kaMowabi. Mowabi waba yindzawo la Ruth abona emaphupho akhe ngathi ayaphumelela. Bekathika Ruth ukuthi laphumelela liphupho lami, sengifundzile ngicedzile, sengishadile. Bekuyindzawo la bekamnanzi khona Ruth, bekahlabela athi ngizohlala la izibuye inkosi. Kwabita kuthi alumleke kabuhlungu ngekuthi kushone umyeni wakhe, kuze aye endzaweni la khona uNkulunkulu asebenta tintfo letingetulu kwekucabanga kwakhe. Azange Ruth acabange kutsi uyawuke avele eBhayibhelini esitukulwaneni senkosi Davide, avele esitukulwaneni senkosi Jesu. Azange akucabange lokhu. Lokuhle ngaRuth kwathi makufa indvodza yakhe, wasukuma wahamba naNaomi.
Makefika lena ukhanza indlala azange ahlale amele isiprofetho ukuthi bamprofesaye, azange ahlalele bantu ukuthi bamvele ba-understand isimo sakhe ngena usihambe uhluphekile. Wafika Ruth mangabe bekanesitifiketi wasifaka ebhokisini etrankini lakhe, wangena emasimini, wabhukula wangena ensimini. Bekungesikhathini asensimini la ahlangana khona naBowazi. Nawe nami ungendi umsebenzi wakho lokuwo ube sephetho sakho, ungendi umendvo ube sephetho sakho, ungendi inkonzo loyendako nyalo ibe sephetho sakho, ungendi imali loyitholako nyalo ibe sephetho sakho. Ake ubeke inhlitiyo yakho ekuthenini Nkosi, ngiyabonga ukuthi wena lonemandla kwenta konke lokungetulu kwale ngikucelako nale ngikucabangako. Nguwe usebenta ngemandla akho lapha enhlitweni yami. Vumela moya waNkulunkulu ukhicite ngetulu kwaloku lebese ukucabangile. Kepha kulokunye kungenteka kuphazame i-comfort zone yakho, kuphazame indzawo la bese uva ukuthi hhayi sewufikile vele ekugcineni, sewungambhala 4 umsayine nga7. Nkulunkulu usafuna kwenta tintfo kuwe nangawe letingetulu kwemandla akho, ngetulu kwemicabango wakho, ngetulu kwekucela kwakho, nangetulu kwelikhono lakho. Akabongwe Jesu loyisukumelako impilo yakho kubonakalisa lokungentiwa nguye ngetulu kwalokungentiwa ngumuntu. Hlala ubusekile njalo. Amen.